Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC ni umuryango uhuza guverinoma z'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika. EAC igizwe n'ibihugu 8 ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Federale ya Somalia, Uburundi, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Uganda na Tanzania. Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, niwe ukuriye EAC muri iki gihe. Uyu muryango washinzwe mu mwaka w'1967 usenyuka mu 1977 maze wongera kuzanzamurwa ku itariki ya 7 Nyakanga mu 2000. Intego nyamukuru ya EAC ni uguteza imbere ubwuzuzanye mu banyamuryango mu rwego rw'ubukungu bw'akarere. Kuvuga iby'uyu muryango si byo byanzinduye, ahubwo se ko ibi bihugu bifite icyo bihuriyeho iyo bigeze mu gisirikare bigenda bite? Ibi biratuma twibaza tuti ibisirikare by'ibi bihugu bihagaze bite? Ese ni abahe bajenerali bakomeye muri ibi bihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba? Uyu munsi ngiye kugaruka ku bajenerali bakaze, bamwe amazina yabo azahora yibukwa, bamwe baranzwe n'ibikorwa kandi batambuka bagenzi babo bagasariyutinga ari nako batanga inzira iboneye. Ndavuga bamwe abanzi b'ibihugu bumva ko bari hafi aho, ab'imitima yoroshye bagatitira, abakigerageza bakabangira amaguru ingata umugani w'Abanyarwanda. Aba ni inyenyeri imurikira abandi basirikare baba bari muri uyu mwuga kuko babigiraho byinshi. Ngaho rero ntiza amatwi n'amaso hanyuma twanzike. Ubu uri umunyarwanda turikoza muri RDF tureba bari bo, twikoze mu Burundi dutera akajisho muri FDNB, muri Uganda tujagajaga UPDF, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC nayo tureba urenze muri FRDC, Somalia, Sudani y'Epfo n'ahandi. Twahisemo kubabwira 10 muri bo. Wowe ukurikira akantu ku kandi kugeza iyi nkuru irangiye gusa, ubundi nanjye negura inyandiko. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Abantu benshi bakomeje bambwira bati ntabwo dukeneye ko abantu bamenya ko dufite kamera, ntabwo dukeneye gushyira ahantu kamera ngo abantu bose bamenye ko ari kamera. Hano rero iki ni igisubizo, ni kamera nziza ntoya y'umukara ndetse idakeneye amashanyarazi kugira ngo ibashe kubiri gukora kubera ko ifitemo battery ndetse imara igihe kinini. Ikigaragara iri smart, ihuza na telefone, ifata wifi, ubundi ukabasha gukurikirana ibiri kubera aho wakometseho ugashyize, nta muntu ubashije kubasha guhita amenya ko ari kamera. Okay, so babantu rero bafite abana batoya, babantu bafite amapets mu byumba runaka, akantu uragakeneye tuvugishe tuguhereze hidden camera ku giciro gitoya utasanga handi. Ku mwanya wa 10 mu basirikare bakomeye muri EAC tuhafite Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha wo muri RDC. Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha yavutse mu mwaka w'1968. Ni umusirikare mukuru w'umujenerali muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu FRDC. Mbere yo guhabwa uyu mwanya yari umuyobozi wa unit ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu Republican Guard. Uyu ukaba ari umutwe w'ingabo z'indobanure ufite inshingano zo kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu n'ibindi bikorwa remezo bikomeye mu gihugu. Chiwewe yasimbuye General de Lieutenant Celestin Mbala wabaye umugaba mukuru w'ingabo kuva ku itariki ya 14 Nyakanga 2018 kugeza ku ya 4 Ukwakira 2022. Yavukiye mu mujyi wa Lubumbashi, ubu akaba ari mu ntara Haut Katanga kwa 27 Ukwakira 1968. Mu mwaka wa 1998 nyuma y'aho Laurent Kabila aheretse ku butegetsi mu Mobutu Sese Seko, Christian Chiwewe yari mu basirikare ba mbere bo mu ngabo zirwanira ku butaka infantry boherejwe guhugurirwa muri Sudani. Nyuma yaho yahawe andi masomo y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo azwi nka Mula yabereye Likasi mu ntara Haut Katanga. Twakongeraho ko yahawe amahugurwa yo kurwanya iterabwoba muri Angola, ahugurwa n'inzobere z'Abanya-Israeli. Yize kandi amasomo y'ubuyobozi bw'igisirikare ku rugamba cyangwa se Brigade Commander Course mu kigo gihambaye cy'imyitozo ya gisirikare Kinshasa. Ndetse yiga no muri kaminuza nkuru y'amasomo ya gisirikare n'amayeri y'uburinzi College of Advanced Military Studies and Defense Strategies Kinshasa. Yamaze imyaka 4 kuva mu mwaka 2003 ari umuyobozi w'umutwe cyangwa se brigade ya 10 yitwa Mula 10th Mula Brigade wari ufite ibirindiro Kinshasa. Mu mwaka 2007 yagizwe umuyobozi wa regiment 13 y'ikigo gishinzwe kurinda umukuru w'igihugu 13th Regiment of the Republican Guard ikorera i Lubumbashi, ayobora uwo mutwe nawo mu gihe cy'imyaka 4. Nyuma yaho yasubiye Kinshasa maze azamurwa mu nshingano aba umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe kurinda umukuru w'igihugu ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare. Mu mwaka 2020 nibwo yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurinda umukuru w'igihugu.
Perezida Felix Tshisekedi yamuzamuye mu ntera mu ipeti rya Major General, nyuma aza no kumuzamura amugira Lieutenant General, ari ryo peti afite ubu ngubu. Kuwa gatatu Ukwakira 2022 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za RDC FARDC, maze atangira imirimo ye ku mugaragaro mu muhango wabaye kuwa 13 Ukwakira. Yabaye umuyobozi wa mbere ufashe uwo mwanya utarigeze akorera mu ngabo ku ngoma ya Mobutu Sese Seko, kandi kuzamurwa kwe mu ntera byari mu rwego rw'ingamba za Perezida Felix Tshisekedi zo gushyira abasirikare bakiri bato kandi bagaragaje ubushobozi mu nshingano z'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare. Kuwa 19 Ukwakira 2024 Perezida Tshisekedi yakuye Ciwewe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo amusimbuza Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe. Kuwa 8 Nyakanga 2025 amakuru yavuze ko Ciwewe yatawe muri yombi na guverinoma ya Kongo azira gukekwaho kugerageza guhirika ubutegetsi cyangwa se kudeta. Akaba ariko yarafatiwe hamwe n'abandi basirikare bakuru b'ingabo za RDC FARDC. Gusa mu miterere y'itegeko nshinga rya RDC nta generale n'umwe ukora mu buryo bwigenga. Ububasha bwa mbere n'ubwa nyuma ku ngabo buri mu maboko ya Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi, ari nawe Commandant Supreme, akaba ari nawe wemeza cyangwa se agahindura imyanya y'abasirikare bakuru. Ku mwanya wa 9 hari Generale Mubaraka Muganga wo mu Rwanda. Generale Mubaraka Muganga yavutse mu mwaka w'1967. Yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa 5 Kamena 2023. Mbere yaho yari asanzwe ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Mu burambe bw'imyaka irenga 30 mu gisirikare, yabaye kandi umuyobozi wa diviziyo ya 4 kuva muri 2008 kugeza muri 2012, umuyobozi wa diviziyo ya 3 kuva muri 2013 kugeza muri 2015, umuyobozi wa diviziyo ya mbere kuva mu mwaka 2016 kugeza muri 2021, umwanya yafatanyaga no kuba umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi y'ihahiro rya gisirikare. Generale Mubaraka Muganga afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0 mu miyoborere cyangwa se Public Administration. Amahugurwa ya gisirikare yakoze harimo amasomo amugira ofisiye mu 1988 kugeza mu 1989 yabereye Jinja muri Uganda. Amasomo yarazwi nka Grade 3 Staff Course yabereye CSC Nyakinama mu Rwanda. Amasomo y'imiyoborere y'ingabo Commander and Staff Course yo muri 2005 yakoreye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Zambia. Defense and Strategic Studies yo muri 2012 yayakoreye muri National Defense University of PLA mu Bushinwa. Amasomo ajyanye no kuyobora ingabo hubahirizwa amahame ya demokarasi muri 2006 yayafatiye mu ishuri ryigisha ibyo kubungabunga amahoro muri Kenya. Amasomo ahabwa abayobozi bakuru ajyanye no kubungabunga amahoro yafashe muri 2007 yayakoreye mu ishuri ryigisha ibyo kubungabunga amahoro muri Kenya. Amasomo ajyanye n'imitegurire y'inama mpuzamahanga yafashe muri 2007 yabereye muri Kaminuza Nkuru y'Ubushinwa. Amasomo arebana no gushyiraho ingamba zifasha umugabane wa Afurika yabaye muri 2008 yabereye muri Nasser High Military Academy High War College Cairo mu Misiri. Amasomo y'imiyoborere no gushyira mu bikorwa ingamba z'igihe kirekire yafashe muri 2012 yabereye muri Kaminuza ya Tsinghua mu Bushinwa. Amasomo arebana no gukorana hagati y'ibihugu bya Afurika yafashe muri 2016 yabereye mu Misiri. Generale Mubaraka kandi yahawe imidari y'ishimwe itandukanye irimo umudari wo kubohora igihugu, umudari wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, umudari w'irahira rya perezida, umudari wo kurwana ku rugamba, umudari w'ubuyobozi bw'ingabo n'umudari w'umuganda. Ku mwanya wa 8 hari Major General Odowa Yusuf Lag wo muri Somalia. Major General Odowa Yusuf Lag yavutse kwa 14 Mata 1987. Ni umusirikare mukuru w'umuyobozi mu ngabo za Somalia, wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Chief of Defense Force kuva mu Gushyingo 2024 kugeza muri Mutarama 2026. Mbere yaho yari yarigeze nanone kuba kuri uwo mwanya kuva muri Kanama 2020 kugeza muri Kamena 2023. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu mwaka w'ibihumbi 2000, Lag yatyarijwe mu ngabo za Somalia ku butegetsi bwa guverinoma y'inzibacyuho. Nyuma yaho gato amaze kwinjira mu gisirikare, Lag yoherejwe muri Uganda gukurikirana amahugurwa ya gisirikare by'umwihariko ayo kurinda abanyacyubahiro VIP protection. Agarutse mu gihugu yahise atangira gutanga amahugurwa yibanze ku basirikare bashya binjizwa mu gisirikare cya Somalia. Mu mwaka 2009
Lage yoherejwe muri Sudani gukurikirana amasomo y'abofisiye, maze agaruka mu mwaka 2010 ahita azamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya First Lieutenant. Amaze guhabwa iri peti, yabaye umwe mu bofisiye bashinzwe kurinda ibiro by'umukuru w'igihugu Villa Somalia. Mu mwaka 2013 Lage yoherejwe muri Turikiya mu mahugurwa yihariye yakubiyemo ibijyanye n'ubuyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka, infantry commanding, indimi z'amahanga ndetse n'ibikoresho n'ibiribwa by'ingabo, logistics. Nyuma yaho gatagarutse mu gihugu, yongeye koherezwa muri Turikiya mu mpera z'umwaka 2014 mu kigo gikuru cy'amashuri ya gisirikare Army War Institute, aho yamaze imyaka 2 yakurikiyeho yiga kandi asobanukirwa amahame y'ibanze yo kuyobora igisirikare kigezweho. Mbere y'uko yoherezwa muri Turikiya, Lage yari yaramaze guhabwa ipeti rya majoro. Amaze gusoza neza amasomo ye mu ishuri ry'ingabo za Turikiya, Turkish Army War College, Lage yagizwe umuyobozi wa platoon ya 60, yari mu gice gishinzwe kurinda Villa Somalia. Muri Kanama 2018 yagizwe umuyobozi wungirije w'ingabo z'igihugu za Somalia SNH, maze azamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya Brigadier General. Mu mwaka 2020 aba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu za Somalia. Lage yarokotse igitero cyo kumuhitana cyabaye muri Nyakanga 2020. Mu gihe cy'amezi 3 ya mbere y'umwaka 2023, Lage yasagirwa Major General. Muri Kamena 2023, Lage yakuwe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu za Somalia, asimburwa na Major General Ibrahim Sheikh Muhayadin Adow. Mu Gushyingo 2024, Lage yongeye gusubizwa ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu za Somalia. Mu buryo bw'amategeko n'itegeko nshinga rya Somalia, ububasha bwa nyuma n'ubw'ikirenga ku ngabo buri mu maboko ya perezida w'igihugu Hassan Sheikh Mohamud. Ku mwanya wa 7 hari General Salim Saleh wo muri Uganda. General Caleb Akandwanaho uzwi cyane nka General Salim Saleh yavuze kwa 14 Mutarama 1960 mu karere ka Mbalala muri Uganda. Ni umusirikare mukuru wa Uganda wacyuye igihe, wasezerewe mu ngabo za Uganda, Uganda People's Defense Force UPDF. Ni umuvandimwe wa Yoweri Museveni, akaba n'umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bibazo bya gisirikare. Yakoze nka minisitiri w'imari iciriritse microfinance kuva mu mwaka 2006 kugeza muri 2008. Saleh yabaye intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko, aho yahagarariye ingabo za Uganda UPDF mu nteko ishinga amategeko muri manda ya 7. Kuri ubu akora nk'umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano, umuyobozi mukuru ushinzwe guhuza ibikorwa bya gahunda yo guhanga ubukire Operation Wealth Creation CCOWC, umujyanama mu kanama gashinzwe gutanga inyandiko n'ibihembo by'icyubahiro Presidential Awards Committee, ndetse akaba n'umujyanama mukuru wa kaminuza y'amahoro n'ikoranabuhanga ya Kapatu. Nyuma yo kujya mu kiruhuko ku mirimo ya gisirikare yakoze byinshi cyangwa se yahawe inshingano nyinshi, ariko reka twivugire ku bijyanye n'igisirikare. Salim Saleh yinjiye mu rugamba rwo kubohora Uganda mu mwaka w'1976 afite imyaka 16 y'amavuko. Kubera gutinya ko ubuzima bwe bwajya mu kaga ku ngoma ya Idi Amin, umuryango we wamubwiye ko agomba kujya muri Tanzania, aho mukuru we Yoweri Museveni wari urimo ategura urugamba rwo kubohora Uganda yarari. Saleh yakomereje urugendo rwe muri Mozambique, aho yakoreye imyitozo ya gisirikare hamwe n'abandi banya-Uganda bari barahunze icyo gihugu, barimo Ivan Koleta, Bosco Omure n'abandi, babifashijwemo na guverinoma ya Frelimo yari iri ku butegetsi. Muri icyo gihe, Saleh yagiranye umubano wa hafi n'abandi barwanyi barimo na Fred Rwigema. Mu ntangiriro, yakoze nk'ushinzwe guhuza umuryango wa FRONASA, Front for National Salvation, n'igisirikare cya Tanzania mu ntambara yo kurwanya Amin. Nyuma yaho yaje kuyobora umutwe w'abarwanyi wari uzwi ku izina rya Red Army mu gihe barimo basatira ingabo za Amin, nubwo uruhare rwe ruziguye mu mirwano rwari ruto bitewe n'imyaka ye y'ubukure yari ikiri mike. Guhirikwa ku butegetsi kwa Idi Amin mu mwaka w'1979 kwabaye imbarutso ikomeye mu ntangiriro z'urugendo rwe rwa gisirikare. Nyuma yo gutsindwa kwa Amin, Saleh yagizwe second lieutenant mu ngabo za UNLH, Uganda National Liberation Army. Kubera ubumenyi mu bya politike n'uburyo yarafitanye isano na FRONASA, yoherejwe gukorera mu bice by'icyaro bya kure nka Moroto ngo bagabanye ububasha n'ijambo rye. Amatora yo mu mwaka w'1980 yabayemo uburiganya maze agasubiza Milton Obote ku buyobozi, niyo yatumye Saleh na Museveni bafata umwanzuro wo gukomeza urugamba rwitwaje intwaro. Kwa 27 Ugushyingo 1989, Saleh yakuwe ku mirimo isanzwe ya gisirikare maze ahabwa inshingano zo kuyobora inkeragutabara Reserve Forces.
yagize uruhare rukomeye mu gucunga igikorwa cyo kugabanya umubare w'abasirikare b'ingabo za NRH aho bavuye ku bihumbi 100 bakagera ku bihumbi 60 mu mwaka w'igihumbi 1994. Saleh yahawe inshingano zo gukurikirana imibereho myiza n'isubizwa mu buzima busanzwe ry'abasirikare baciwe mu kiruhuko bageraga hafi ku bihumbi 40. Ibi yabikoze afasha mu kubabonera amahugurwa n'imyuga n'igishoro cyo gutangiza imishinga n'ubwo amikoro ahari yari make. Usibye ibyo, yagize uruhare rugaragara mu biganiro by'amahoro n'imitwe y'inyeshyamba mu majyaruguru ya Uganda. Ku mwanya wa 6 hari General Charles Simuri Yuka Halil wo muri Kenya. General Charles Simuri Yuka Halil ni umusirikare mukuru mu ngabo za Kenya wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Kenya KDF, Chief of the Defense Forces guhera kwa 2 Gicurasi 2024. Yasimbuye General Francis Omondi Ogola witabye Imana azize impanuka y'indege ya kajugujugu kwa 18 Mata 2024. Mbere yaho Kariri yari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kenya kuva muri Werurwe 2023 kugeza kwa 2 Gicurasi 2024. Yavutse kwa 25 Ugushyingo 1966. Yinjiye mu ngabo za Kenya KDF kwa 3 Mata 1987 maze ahabwa inshingano mu ngabo zirwanira mu mazi Kenya Navy. Yasoje amahugurwa y'ibanze ahabwa ipeti rya Second Lieutenant kwa 15 Mata 1988. Yahuguriye mu buryo buhambaye muri Kenya ndetse no mu mahanga. Yize amasomo ya gisirikare mu Bwongereza nyuma gato yo guhabwa ipeti rye rya Second Lieutenant. Andi masomo ya gisirikare yize arimo yitwa International Midshipman Course mu Bwongereza, Long Navigation Course mu Buhinde ndetse n'amasomo y'ubuyobozi bw'ingabo zirwanira mu mazi Naval Command Course muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite kandi impamyabumenyi cyangwa se diploma mu masomo y'amayeri n'uburinzi Strategic and Security Studies yakuye mu kigo gikuru cy'amashuri y'intambara zirwanirwa mu mazi cya Amerika, United States Naval War College. Amaze igihe kirenze imyaka 30 ari umusirikare mu ngabo za Kenya, yagiye ahabwa imyanya itandukanye y'ubuyobozi muri iki gisirikare. Harimo nko kuba umuyobozi mukuru wa Operation Nirinda Nchi ndetse n'umuyobozi w'akanama ka gisirikare Task Force Commander mu gikorwa cyiswe Operation Sledge Hammer cyavuyemo gufata umujyi wa Kismayo muri Somalia. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo za Kenya zirwanira mu mazi. Yavuye mu ngabo zirwanira mu mazi yerekeza muri kaminuza nkuru ya gisirikare muri Kenya, Kenya National Defense College, aho yakoze nk'umuyobozi mukuru w'amasomo Senior Directing Staff mu gice cy'ingabo zirwanira mu mazi. Nyuma umuyobozi wungirije w'iri shuri Deputy Commander Military, hanyuma aza no kuba umuyobozi mukuru waryo. Yakoze kandi nk'umuhuzabikorwa ku kigo cy'igihugu National Focal Person cy'itsinda rishinzwe itumanaho ku bwambuzi bwo mu mazi ku nkombe za Somalia n'amasezerano y'imiyoborere ya Djibouti Code of Conduct. Kwa 2 Gicurasi 2024, Perezida William Ruto yazamuye Charles Kariri mu ntera amuvana ku ipeti rya Lieutenant General ufite inyenyeri 3 amu ipeti rya General w'inyenyeri 4, anamugira umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Kenya amuvanye ku mwanya w'umugaba mukuru wungirije. Akaba yaratorewe kuba muri izi nshingano mu gihe cy'imyaka iri imbere. Kariri arubatse kandi afite abana 3 n'umwuzukuru umwe w'umuhungu. Ku mwanya wa 5 dufite General Prime Niyongabo wo mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo afatwa nk'umwe mu basirikare bakomeye kandi bafite ijambo rikomeye mu mateka y'igisirikare cy'u Burundi. Yavuze mu mwaka w'igihumbi 1968. Nka komanda w'inararibonye, General Niyongabo yagize uruhare rukomeye mu kubaka ubushobozi bw'imirwano n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Izina rye ryubakiye ku bushishozi bukomeye mu bya gisirikare, kwitangira igihugu ndetse n'ubumenyi ku bibazo by'umutekano biyogoza akarere k'ibiyaga bigari. Kimwe mu bintu bikomeye biranga imirimo ye y'indashyikirwa nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ni ugukurikirana ibikorwa bya gisirikare, amahugurwa n'imigambi yo kuvugurura igisirikare. Kimwe n'abandi basirikare bakuru, amakuru arambuye ku buzima bwo mu bwana bwa General Prime Niyongabo akomeza kuba ibanga rya gisirikare. Yavuze mu mwaka w'igihumbi 1968 akura mu gihe u Burundi bwari bwugarijwe n'amakimbirane akomeye mu bya politike. Urugendo rwe rwo kuba umuyobozi mu gisirikare rwatangiriye ku kwiga amashuri asanzwe n'amahugurwa yihariye haba imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga. Amashuri yize n'amahugurwa ya gisirikare yahawe byamuhaye ubumenyi mu by'amateka n'ubwenge bwa ngombwa mu kuyobora inzego zo hejuru. Yanyuze mu mashuri ya gisirikare akomeye amufasha kugira ubumenyi mu bijyanye n'amayeri y'intambara cyangwa se tactics, imicungire y'ibikoresho logistics ndetse n'ubuyobozi.
Ibyo yize mu mahanga byamufashije kumenya amategeko n'imikorere ya gisirikare ku rwego rw'isi ndetse n'uburyo bwiza bwo gucunga inzego z'umutekano, ibyo yaje guhuza n'imiterere y'u Burundi amaze kugaruka. Uku kuvanga ubumenyi bw'iwabo n'ubwo yakuye mu mahanga mu gihe cy'ubusore bwe byamuremyemo ofisiye ushoboye guhangana n'ibibazo by'urusobe byo kuyobora mu miterere n'imihindagurikire y'akarere. Umwuga wa General Prime Niyongabo urangwa no kuzamuka neza mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi abikesha ubushobozi n'ubudahemuka yagaragaje. Kuzamuka kwe mu ntera kugaragaza umuntu watanze ubuzima bwe mu gukomeza inzego z'igihugu aho kwishakira kumenyekana ku giti cye. General Niyongabo yagiye ashingwa imyanya itandukanye ikomeye yagize icyo ihindura ku cyerekezo cy'igisirikare. Umwanya we ukomeye cyane ni uwo yabayeho umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Inshingano ze zirimo gutegura no gushyira mu bikorwa imigambi y'imirwano ya gisirikare, gukurikirana gahunda z'amahugurwa kugira ngo barusheho kuzamura ubushobozi n'ubwenge bw'abasirikare, gucunga ibikoresho n'umutungo by'ingabo mu gihugu cyose, no gushimangira ubufatanye n'ingabo z'ibihugu by'inshuti mu bikorwa by'akarere byo kubungabunga amahoro. Mbere yo kugera kuri uyu mwanya yari yarigeze n'iyindi myanya, harimo nko kuba komanda w'uturere tw'abasirikare dukomeye ndetse n'ubuyobozi bw'amashuri ya gisirikare. Buri mwanya wagiye umwongerera ubumenyi, kuva ku kuyobora abasirikare bake kugeza mu gucunga ubuyobozi n'inzego z'ubutasi. Ubudasa bwe mu buyobozi bwageragejwe cyane mu gihe Burundi bwajyaga mu bikorwa by'umutekano mu karere nko mu butumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia AMISOM. Ku buyobozi bwe, amatsinda y'abasirikare b'Abarundi yagize uruhare rukomeye muri ibyo bikorwa byo kugarura no kubungabunga amahoro, bituma bahabwa icyubahiro kubera ikinyabupfura n'ubushobozi bagaragaje. Uretse kuyobora ku rugamba, ikindi kintu gikomeye General Prime Niyongabo yagezeho ni umusanzu we mu guhindura igisirikare cy'u Burundi kinyamwuga. Yaharaniye kandi ashyira mu bikorwa amavugurura agamije gukomeza inzego n'ubugenzuzi, gushyigikira itangwa ry'imyanya n'amapeti bishingiye ku bushobozi n'akazi umuntu yakoze mu nzego zose, no kuzamura imibereho myiza n'urwego rw'amahugurwa ku basirikare. General Prime Niyongabo ubuzima bwe bwite busa n'aho ari ibanga. Nk'abandi basirikare bakuru bose ntiwapfa kumumenyaho byinshi. Gusa azwiho kuba umugabo ukunda kandi wita cyane ku muryango we, kandi indangagaciro ze bwite z'ikinyabupfura n'ubunyangamugayo zigaragarira mu myitwarire ye. Nubwo amakuru ku bintu akunda ku giti cye adatangazwa cyane, abakoranye nawe akenshi bamuvuga nk'umuyobozi w'amagambo make ariko ibikorwa bikomeye kandi byihuse, witangira cyane imibereho myiza y'abasirikare be n'ubwigenge bw'igihugu cye. Yigeze kuvugwaho kwicwa muri 2015 ariko byari ibihuha. Ni inkingi ya mwamba mu gisirikare cy'u Burundi kuko iterambere gifite ubu arigiramo uruhare rukomeye cyane. Ku mwanya wa 4 hari General Santino Dengewo wo muri Sudani y'Epfo. Santino Dengewo ni umusirikare mukuru muri Sudani y'Epfo. Kuri ubu akaba ariwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu South Sudan People's Defense Forces SSPDF. Yabaye umuyobozi w'umutwe w'ingabo witwa Lion Division kuva mu mwaka 2007 kugeza muri 2017. Ubu kandi akora nk'umugaba mukuru wungirije w'ingabo ushinzwe ubutegetsi, imari n'abakozi mu ngabo za Sudani y'Epfo SSPDF, nyuma yo kuvanwa ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Ground Force Commander. Akomoka mu gace ka Udum, akaba ari kamwe mu tugize intara ya Aweri West mu majyaruguru ya Baheri El Ghazali. Santino Dengewo yabaye umuyobozi w'umutwe w'ingabo za Sudani y'Epfo uzwi nka Division ya gatatu cyangwa se mu buryo bworoshye nka Lion Division, wari ufite ibirindiro bikuru Unyek mu karere ka Aweri East. Yatangiye urugendo rwe rwa gisirikare mu myaka y'1960 akorera Abarabu nk'umusirikare w'umucanshuro mercenary. Muri icyo gihe ayoboye umutwe muto w'abasirikare bafatanyaga n'igisirikare gisanzwe paramilitary unity woherejwe kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa Anyanya, yashegeshe cyane agace ka Aweri akazanamo umutekano muke ukabije. Muri ibyo bikorwa nibwo abasirikare be kwa 23 Kanama 1965 bivuga ko bishe umupadiri ukiri muto w'umumisiyoneri w'abakomboni witwaga Barnaba Deng. Nk'uko byatangajwe na Naranjo ndetse na Mosheti, Padiri Barnaba yishwe n'abasirikare ba Santino kubera kwihagararaho no kurengera abaturage b'abasivile bahohoterwaga n'abo basirikare. Mu mwaka 2014 mu gihe cy'ubwicanyi bwibasiraga ubwoko bw'Abanuer, Dengewo yagabye ibitero byinshi mu gace k'imiturire k'ingabo z'inyeshyamba Ibentiu, Bor ni Malakali. Ku wa mbere Nyakanga 2015, Dengewo yashyizwe ku rutonde rw'ibihano rwa Loni ari hamwe n'abandi bayobozi b'ingabo b'Abanyasudani y'Epfo bafatanyaga intambara, aribo Mariari Chengedong na Peter Gadet, bazira gutwika abasivile ari bazima mu mazu ndetse no kwica abasivile bari mu bigo by'abihaye Imana.
Ibikorwa bya Dengewo byari bifitanye isano no kubungabunga amahoro yari yaramaze kwemeranywaho muri ako gace. Kwa 11 Mata 2021 Dengewo yagizwe umugaba mukuru w'ingabo Chief of Staff w'ingabo za Sudani y'Epfo SSPDF. Nk'uko nawe byumvise, yumvikana nk'umunyabyaha ruharwa. Ibi biva ku kuba muri kiriya gihugu harimo intambara n'amakimbirane by'urudaca, ariko ibyo yakoze byari mu izina ry'ingabo za leta, ari nayo mpamvu ari umuyobozi muri izo ngabo. Ku mwanya wa gatatu tuhafite General Jacob John Mukunda wo muri Tanzania. Jacob John Mukunda ni umusirikare mukuru mu ngabo za Tanzania, kuri ubu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, Tanzania People's Defense Force TPDF, kuva kwa 30 Kamena 2022. Mukunda yize ku ishuri ryisumbuye rya Ruvu cyangwa se Ruvu Secondary School, aho yakiniye ikipe y'umupira w'amaguru football muri icyo kigo, akaba yaranagize uruhare mu buyobozi bw'abanyeshuri muri icyo kigo. Muri Gashyantare 2020, Mukunda icyo gihe ari ku ipeti rya Brigadier General, yayoboye umutwe wa 202 w'ingabo z'uburengerazuba 202nd Western Brigade w'ingabo za Tanzania People's Defense Force TPDF mu karere ka Katavi mu gikorwa cyo guhosha ibikorwa by'inyeshyamba mu nkambi z'impunzi. Ibyo bikaba byaravuyemo ifatwa ry'intwaro ndetse n'itabwa muri yombi ry'abantu batari bake. Mu mwaka 2021 yari umuyobozi w'abasirikare bashinzwe amahugurwa mu ngabo za TPDF. Kwa 30 Kamena 2022, Mukunda yagizwe umugaba mukuru w'ingabo Chief of Defense Forces, asimbuye General Vanessa Salvatore Mabeyo wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu rwego rw'ubuyobozi, General Mukunda niwe musirikare ufite ipeti ryo hejuru kandi ukomeye kurusha abandi bose muri Tanzania. Afite inshingano z'ikirenga n'ububasha bwo kugenzura amashami yose y'ingabo, ni ukuvuga izo ku butaka, izo mu kirere n'izo mu mazi. Mu minsi ishize, General Mukunda yashyize mu bikorwa umushinga ukomeye cyane mu mateka ya gisirikare ya Tanzania, urimo kwimura no guhuza ibiro bikuru by'igisirikare n'ibyo kwirinda byitwa Ngome, bikavanwa i Dar es Salaam bikajyanwa mu nyubako nshya y'akataraboneka Ikikombo mu murwa mukuru Dodoma. Ku mwanya wa kabiri hari General Muhoozi Kainerugaba wo muri Uganda. Muhoozi Kainerugaba yavutse kwa 22 Mata 1974. Ni umusirikare mukuru mu ngabo za Uganda, akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Uganda People's Defense Force UPDF, ndetse n'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Patriotic League of Uganda. Ni umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yabaye komanda w'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihariye Special Forces Command SFC. Akaba ari umutwe w'ingabo za Uganda zishinzwe ibikorwa bidasanzwe kuva mu mwaka 2008 kugeza muri 2017, ndetse yongera kuyobora uyu mutwe nanone kuva mu Kuboza 2020 kugeza muri 2021. Muri Mutarama 2017, Muhoozi yagizwe umuyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe ibikorwa byihariye Senior Presidential Advisor for Security/Special Operations. Ibi bikaba byarabyukije abavugaga ko yategurirwaga kuzasimbura se ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Avuye kuri uyu mwanya, yongeye kugirwa na se umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Land Forces z'ingabo za Uganda UPDF kuva kwa 24 Kamena 2021 kugeza kwa 4 Ukwakira 2022. Kwa 21 Werurwe 2024 yagizwe na se Museveni umugaba mukuru w'ingabo Chief of Defense Force, umwanya mu by'ukuri umugira umuyobozi mukuru w'ingabo za Uganda zose. Ingabo za Uganda UPDF ndetse n'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihariye SFC byombi bishinjwa gukoresha ingufu z'umurengera ndetse no gushimuta abantu. Muhoozi n'abandi bayobozi bakuru b'abasirikare bavuga mu kirego cyashyikirijwe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ku buyobozi bwe nka komanda w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, kwa 30 Ugushyingo 2021, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangije igitero cy'abasirikare bihuriyeho mu burasirazuba bwa Kongo cyiswe Operation Shuja, cyari kiyobowe icyo gihe na Major General Kayanja Muhanga. Iyo operasiyo yari igamije kurwanya umutwe w'inyeshyamba ufite aho uhuriye n'intagondwa z'abajihadist witwa Allied Democratic Forces ADF, ukorera mu burasirazuba bwa Kongo ku mupaka utandukanya Kongo na Uganda. Muhoozi Kainerugaba yavutse kwa 24 Mata 1974 i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Avuka kuri Yoweri Museveni na Janet Museveni. Icyo gihe Museveni yari mu buhungiro, akaba n'umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba wa Fronasa, mu gihe we n'abandi banyapolitike bari mu buhungiro muri Tanzania bacuraga umugambi wo gukura ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin.
Museveni yafashe ubutegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu hashize hafi imyaka 7 Idi Amin ahiritswe. Muhoozi yashakanye na Charlotte Nankunda Kutesa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda. Akiri umwana, Muhoozi yize igihe gito mu ishuri ry'igicuke muri Tanzania mbere yo kwandikishwa mu rindi shuri ryitwa Kabale Preparatory School i Kabale muri Uganda. Nyuma yaho yize muri Mount Kenya Academy Nyeri muri Kenya ndetse no mu gihugu cya Sweden. Nyuma y'uko sabaye perezida wa Uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, yize mu mashuri ya Kampala Parents School Kampala, King's College Budo ndetse na St Mary's College Kisubi. Yasoje amasomo ye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Muhoozi yakiriwe muri kaminuza ya gisirikare mu Misiri ya Egyptian Military Academy, aho yize amasomo y'ubuyobozi bw'ingabo haba ku rwego rw'amakompanyi cyangwa se company ndetse n'urw'amabatayo cyangwa se battalion. Yize kandi no mu kigo cy'imyitozo y'intambara z'ibifaru cyitwa Kalama Armed Warfare Training School. Mu mwaka 2007 yakiriwe mu masomo y'umwaka umwe y'ubugaba bw'ingabo mu kigo cyitwa United States Army Command and General Staff College i Fort Leavenworth muri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayasoza muri Kamena 2008. Nyuma yaho yasoje neza amasomo yihariye y'uburinzi bw'igihugu Executive National Security Program mu kigo cyo muri Afurika y'Epfo South African National Defense College. Muhoozi yize kandi muri University of Nottingham, aho yakwimpamye ubumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bumenyi bwa politike Political Science mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi. Ni umuyoboke w'itorero rya Anglikani muri Uganda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda, Muhoozi yatyarijwe mu ngabo za Uganda UPDF ku rwego rwa officer cadet, maze asoza amasomo ye mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kigo gikuru cya gisirikare cy'ubwami bw'Abongereza cyitwa Royal Military Academy Sandhurst. Iri rikaba ari ishuri ryo guhugura abaofisiye b'ingabo z'Abongereza. Yazamuwe mu ntera vuba cyane mu ngabo za Uganda UPDF, nubwo bamwe muri bagenzi ba hafi ba Museveni barwanye mu ntambara yo mu ishyamba muri Uganda ni Bush War, barimo David Sejusa na Kizza Besigye babirwanyije. Muri Nyakanga 2011, Muhoozi yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya koroneri. Mu ntangiriro z'umwaka 2012, Muhoozi yandikishijwe mu kigo gikuru cyo muri Afurika y'Epfo South Africa's National Defense College mu masomo yihariye y'uburinzi bw'igihugu Executive National Security Program. Muri Kanama 2012 yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Brigadier General ndetse agerwa na komanda w'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihariye. Mu mwaka 2013 na 2014, Muhoozi yari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Uganda UPDF boherejwe muri Sudani y'Epfo gufasha guverinoma yaho nyuma y'uko imirwano yari yadutse Juba hagati y'imitwe itavuga rumwe n'ingabo za Sudani y'Epfo SPLA. Muri 2017, Muhoozi yagizwe umuyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe ibikorwa byihariye, umwanya yabayeho kugeza mu Kuboza 2020. Yakoze nka komanda wa SFC kuva mu mwaka 2008 kugeza muri 2017 ndetse no kuva mu Kuboza 2020 kugeza muri 2021. Muri Gashyantare 2019, Museveni yamuzamuye mu ntera amuha ipeti rya Lieutenant General. Muri Kamena 2021, Muhoozi yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka Infantry Branch mu ngabo za Uganda UPDF. Yasimbuye Peter Eluwelu we wahise aba umugaba mukuru wungirije w'ingabo. Muhoozi yahawe ipeti rya Full General ku wa 4 Ukwakira 2022, aho yazamuwe kuri iyi ntera na se Yoweri Kaguta Museveni. Ku wa 21 Werurwe 2024, Muhoozi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF na se. Ku mwanya wa mbere hari rurangiranwa General Retired James Kabarebe wo mu Rwanda. Biragoye kuvuga igisirikare cy'u Rwanda no muri aka karere mu myaka hafi 30 ishize ngo usige izina James Kabarebe. Uyu ntasanzwe kuko nawe musirikare rukumbi kuri iyi si wakoze amateka yo kuba umugaba mukuru w'ingabo mu bihugu bibiri. General Retired James Kabarebe yavutse mu 1959. General Retired James Kabarebe yakuriye ahitwa Ibanda mu burengerazuba bwa Uganda. Amashuri abanza yagiye muri Cyamate Primary School, icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye O level akigira ahitwa Kabarega Secondary School muri Masindi. Aha ni mu Bunyoro mu burengerazuba bwa Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye A level yagisoreje muri St Henry's College Kitovu mu 1979. Ntibyarangiriye aha, ahubwo General Retired James Kabarebe yakomereje muri Makerere University
aho yakuye impamyabumenyi bachelor degree mu bukungu ndetse n'ibya politike, economics and political science. Kuva muri 2018 yavanywe ku mwanya wa minisitiri w'ingabo. Nyuma gato yagizwe umujyanama wa perezida mu bya gisirikare. Kuva icyo gihe akenshi yabonekaga mu biganiro akunze guha urubyiruko bibakangurira gukunda igihugu. Hanyuma ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani 2023 hamwe n'abandi basirikare bakuru nka General Fred Bingira, Lieutenant General Charles Kayonga, Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi, Major General Eric Mulokole, Major General Augustin Turagara, Major General Charles Kalamba na Major General Albert Murasira bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu Rwanda itegeko rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda ingingo yayo y'102 ivuga ko imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kuri officier general ari imyaka 60. Andi mateka ya General Retired James Kabarebe twayarebera mu guhera mu ntambara ku Rwanda y'izari inyeshyamba za APR mu 1990. Yari umusirikare muto urangije amashuri muri Uganda, aho yavukiye agakurira nk'impunzi y'umunyarwanda nk'uko inyandiko zitandukanye ku buzima bwe zibivuga. Muri iyo ntambara yakuyeho ubutegetsi bwari i Kigali mu 1994 igahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. James Kabarebe wari ugeze ku ipeti rya koloneli yari personal assistant secretary cyangwa se somambika wa Major General Paul Kagame wari uyoboye uru rugamba. Inyandiko zigaruka ku buzima bwe zivuga ko nyuma yabaye komanda w'umutwe wa High Command w'izo nyeshyamba nyuma yo gufata ubutegetsi akaba umugaba w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu Republican Guard. Ni umugabo wubatse kandi ufite abana 3. Uretse igisirikare mu Rwanda azwi nk'umwe mu bashoramari mu bucuruzi na siporo by'umwihariko umupira w'amaguru. Amateka kandi agaragaza ko General Retired James Kabarebe yabaye umugaba w'ingabo za DR Congo. Nyuma y'uko ingabo ziyoboye na Paul Kagame zifashe ubutegetsi, nyuma mu 1996 zakurikiranye abo zahiritse mu cyahoze ari Zaire, DR Congo y'ubu, zivuga ko zigamije guhashya ibitero byabo ku Rwanda hamwe no gucyura impunzi. Colonel Kabarebe wari mu basirikare bizewe na Kagame niwe wayoboye ingabo zinjiye muri Zaire ya Mobutu Sese Seko. Ariko intambara yafashe indi ntera ubwo ingabo z'u Rwanda zafashaga inyeshyamba za Laurent Desire Kabila gukomeza bagana i Kinshasa. Ibi hari ikiganiro twabivuzeho birambuye. Niba utaracyumvise reba kuri yica n'ahanditse Kitona Operation byose urabisangamo. Iyo ntambara ntiyatinze cyane. Mobutu wari urembejwe n'indwara ntiyari ashoboye guhuza ibikorwa by'intambara no kurinda igihugu cye. Mu kwezi kwa gatanu 1997 Kinshasa yarafashwe. Mobutu arahunga, Kabila afata ubutegetsi afashijwe cyane n'abasirikare ba Kabarebe hamwe n'urubyiruko rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ndetse yatamugira umugaba w'ingabo za DR Congo yari amaze kwambura izina rya Zaire. Ntibyatinze havutse ubushyamirane hagati ya Kabila n'ingabo z'u Rwanda. Mu 1998 avanaho Kabarebe. Ibi byaje kuvamo intangiriro y'intambara ya kabiri ya Congo yabaye inkundura ikazamo n'ibindi bihugu nka Zimbabwe na Angola byafashije kurengera ubutegetsi bwa Kabila. Mu mbwirwaruhame ze Kabarebe yagiye agaruka kenshi ku gitero kizwi nka Operation Kitona yayoboye muri iyi ntambara mu kwezi kwa munani 1998. Umunyamateka mu bya gisirikare James Stegeska mu nyandiko ye The Kitona Operation Rwanda's Gamble to Capture Kinshasa and the Misleading of Anari yavuze ko uburyo ingabo zari ziyobowe na Colonel Kabarebe zafashe ikibuga cy'indege cya Kitona mu burengerazuba bwa DR Congo ari igikorwa cyari gitunguranye cya gisirikare kandi kidasanzwe cyari kigamije gufata Kinshasa vuba vuba no guhirika Kabila. Stegeska avuga ko iki gitero kidasanzwe cyari kujya mu mateka y'intsinzi zikomeye za gisirikare iyo kigera ku ntego zacyo, ariko ntibyashobotse kuko Angola na Zimbabwe zinjiye mu ntambara zirengera Kabila. Kabarebe n'ingabo yari asigaranye bahungira muri Angola, babasha gufata ikindi kibuga cy'indege gito cyane bagihagurukiraho bataha, nk'uko yagiye abigarukaho mu mbwirwaruhame ze. Nyuma y'intambara ya kabiri ya Congo nk'uko bita intambara, Kabarebe yazamuwe mu mapeti agera ku rwego rwa generali w'inyenyeri enye full general. Muri 2002 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo muri 2010. Umwanya yavuyeho muri 2018. Yaje kandi kuba umujyanama wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bya gisirikare, aho nyuma yabwo yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nyuma gato yuko ashyizwe mu kiruhuko mu mirimo ya gisirikare na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. General Retired Kabarebe akesha ajya mu matorero n'amakoraniro y'urubyiruko kubaganiriza ku byo bakunze kwita amateka y'urugamba rwo kwibohora. Uyu mugabo w'intyoza mu mbwirwaruhame
azwiho kubarira urubyiruko inkuru z'intambara yarwanye nk'intambara n'abacengezi cyangwa se Operation Kitona, ubutwari bw'ingabo z'inkotanyi, akabahuza n'ibiriho, akabifatanya no gukundisha abata igihugu no kunenga abanzi b'ubutegetsi bw'u Rwanda. General Ritade James Kabarebe ni umusirikare w'icyitegererezo kandi ufite ibigwi byinshi mu gisirikare. We ubwe yigeze kumvikana avuga ko yarwanye n'intare akayinesha. Ubu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. General Ritade James Kabarebe ni umusirikare w'icyitegererezo kandi ufite ibigwi byinshi mu gisirikare. We ubwe yigeze kumvikana avuga ko yarwanye n'intare akayinesha. Ubu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ngaba abajenerali 10 bakomeye mu bihugu 8 bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ni abagabo b'amateka kandi bafite ibigwi bihambaye. Ese turemeranya kuri bo? Niba ari yego tubwire muri comment. Niba ari oya tubwire uwo twashyizemo utari ukwiye kujyamo cyangwa se uwo tutashyizemo kandi yari abikwiye. Ese wowe wikundira nde ubusanzwe? Mutubwire muri comment section. Ntiwibagirwe gukora share ngo usangize abandi inkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru nkwakuzizo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.